Wena Mcineka wena sengikubone kahle ukuthi impethu kahle kahle nguwe la. Max Makhanya lo okhulumayo umqonde njengokufa umgcineke enkundleni zokuxhumana wamtshena ngalendlela ke amtshene ngayo. Bafowethu Nandi Udaba ngifuna uyizole khona la kwesiqiniseko SMedia ke ulalelisise kahle ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ulike lama video ke enginenzela wona. Bafowethu ke ongayazi indaba ingendaba yempucuzeko ukuthi uTshato kodwa ke veza isinqumo sakhe noma ke veza ukuthi ke sewahoxa kulo mcimbi omkhulu kangaka owaziwa njenge World Cup ke yomaskandi. Max Makhanya ilapho indaba yakhe lafike angena khona ke watalapha ke umgcineka. Nandi Udaba awuyizwele Nje zonke insizwa wena zakushiya, zonke insizwa wena zakushiya nje. Kwenzakalani ngawe wena Nazareth elumcineka? Ngempela kwenzakalani ngawe? Sizozimpela sithuko Tshata Nkosi yami ingane zabantu zingenze lutho ngenxa yobunyoka bakho wena Mcineka wena, ngenxa yobuqili lobonabo wena Mcineka. Wena Mcineka wena sengikubone kahle ukuthi impethu kahle kahle nguwe la. Uwe impethu la. Uwe wena Mcineka obolile. Sengikubone kahle mina. Tshata ugodo mfowethu ayingeke ngehlela ngezansi inkabi yami ayingushaye kabana mfowethu. Ngicela ukukuthoba amanxeba Tshata sengilibonile iqili. Ngicela ukuthoba amanxeba mfowethu. Nkosi yami ngayishaya ingane yabantu. Ushembe ungixolele Tshata ugodo mfowethu. Inkinga yami nje bengidinwa yilento yokuthula la endimeni ukuthi kwase kuthula kangaka, kwase kubanda nje endimeni. Ngixolele Makataza Idudla mfowethu, ngixolele Tshata ugodo mfowethu. Awusuka Tshata ugodo Makataza Idudla ngoba dle izitolo khebula bosala bethunga abanezinayiti umfana omushe ngamehlo njengonini uTembi. Ngixolele Makataza Idudla mfowethu, naleli iqili nayilentsha nayi lomgodoyi lo. Wena Mcineka ubona ukuthi lezenzo zakho zingcolisa igama likaKhuzani. Wena Mcineka wena sha wena qili leqola wena. Uma ngabe usofike amantombazane alawadayisa ngemzimba abamaqili. Nawe wena Mcineka uyindoda ube yiqili uqole ezinye insizwa. Umthetho wakho wena Mcineka uyasangana wena mfana wena uyahlanya wena. Sangana ngempela wena Mcineka wena. Lelikhanda lakho leli linempethu leli khanda lakho elikhulu elimbozekile linempethu. Nginesho ukuthi uTshatha akenze lutho kuyo yonke lento. Siyabonga Tshata imessage yakho it was very professional ukuthi insha noma seyigibele ekhanda yachachaza kodwa usayivikela uyiprotect isithunzi sayo ngoba awuyena umuntu wena Tshata odelelayo, umuntu nje oyihloniphelayo oyinsizwa yaphansi kwaNongoma kwamandlakazi. Leli qili le Nazaretha leli ilona eliyisigebengu. Wena Mcineka uyisigebengu ke. Wena udeserve ukuboshwa wena kumele umkhwanazi kumele akufake ozankosi ayokufaka ejele wena ukuboshwe.